Phakameni noThabo Sambothi. Nanda 88.4 FM Thabo kaSambothi obingelelayo uhlelo sikhumbule kuphakameni. Ngibingelele kuwo wonke olalele namhlanje kuseni umhla ka12 August 2023. Ngiyathemba sesivukile sibuyile naseyiguqweni. Sasingena kuloko uhlelo lwethu ehlale sinalo namasabatha. Sibonga umdalo sigcinile. Waphinde wasivusa futhi njengoba sashilo sathi umdali mayivumile. Siyophinde sihlangane futhi ngesabatha hayi ke nakho ke umdali uvumile sesiphinde sahlangana futhi. Angihambi ke ngedwa njengenjwayelo ngihamba namfundisi uJS Mhlongo. Kuphinde kube khona naye ubaba uSandile kaMwadla. Khumbuza umlaleli ukuthi sikhona ku Facebook page, sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook page Nanda 88.4 FM. Sithole futhi ku WhatsApp wethu othi 0687649969. Download Nanda 88.4 FM app uzokwazi ukuthi usithole noma ikephi la ukhona sikwazi ukuthi sixhumane njengenjwayelo. Ake sizwe la kuzwakala ukuthi hayi sesifikile ngempela. Masuzwa lelo bika ke lelo mjinto umfoka amadlala shethu wangidala uNkulunkulu bokwazi ukuthi sike sesikhona ngempela kwenanda 88.4 FM sikhona namhlanje isihloko sethu samaphezukwathi sithi UShembe iDlozi elikhulu bazobingelela ke enginabo estudio umfundisi sibingelele indawo zonke lapho kufinyelela khona iphiko lenanda FM. Siyabingelela sithi isabatha elihle wonke amaNazaretha. Foka Mwadla. Isabatha elibusekile emaNazaretha wonke nabalali bonke benanda FM. Ngiyabingelela sibingelele sithi insantsa enhle isabatha. Amen. Sesikulona uhlelo. Ake singene ke manje. Singene phezukwayo udaba esiliphethe namhlanje uNkulunkulu wasekuphakameni asiphe lona ukuthi silithula sisho le ndaba ukuthi yini lesiphethe Foka Mwadla. Ngibonga ithuba cha ngingadla isikhathi nje mesithi UShembe iDlozi elikhulu lenkulumo lena sibuye siqhube ngokuthi bese thina abantu sibe umsamo kodwa ke khona la esizofika khona sikushiso yini lokho sikuthathela laphi lokho kukhona inkulumo esake sayizwa kumshumela uZuma owehamba nobaba mkhulu kusenkonzweni ekuphakameni babamkhulu wenza umzekeliso wathi kwakunendoda yafika endaweni eyakhumuza wabamkhulu lomuzi baqala abantu basondela kona ithi yona yayingaboleki kulabo bantu efikele kubona kodwa yayibolekisa yona kulabo bantu yaba usizo uthi le ndoda yaba iDlozi elikhulu. So baba mkhulu ushuthi unesikole sokuthi uyayiveza lapho ukuthi ubani yena njobe phakathi kwethu. Mhlambe singake sibheke ukuthi igama elithi iDlozi uma silibheka silijulele ukuthi lisho ukuthini. Ingcitha buchopho zakithi noma bahlaziyi bakithi besintu leli gama uzokwazi ukuliqonda kahle uma ubheka mhlambe ihierarchy noma ungayibiza ngani ihierarchy umubuka ukuhleleka mhlawumbe ukuhleleka kwesakhiwo kwesakhiwo sokuphatha. Yes ake siyihlahleleke indaba muzobuka ihierarchy ngokomdali noma ngokomveli inqanga isintu noma abantu ngokwesintu sakudala ungakafika esikhathini saShembe babekholwa ukuthi khona umveli inqanga
ngoba bethathela ukuthi wavela kuqala. Then ke umwehla sukela kumveli nqangi uyathola ukuthi khona ngoba leli gama lithi iDlozi thina sikhule sesifakwa imfundiso yengelosi. Naleli gama lithi ingelosi ake silibuke ukuthi lithathe lapha ngoba uma ubuke hierarchy ifika ithi mveli nqangi iDlozi kuba amakhosi oselo kube isizwe kube umndeni kube umuntu. Uma usuya kumuntu ukuthi umbreaka down umuntu khona isilisa khona isifazana. Uma usuka kumveli nqangi kukhona amadlozi okuthiwa onomkhubulwane amadlozi amanye amakhulu onomkhubulwane ayabalwa ke ngokwesintu ke abanye baze bathi khona onomhoyi bo beyihlahlela indaba kanjalo kodwa uthe mase kufika kubukoloni bafika ubukoloni basifundisa ukuthi ukhona igama lithi ingelosi and umulandela igama lithi lisuke lapha lisuke lesiGreekini agelos bese libuye liye futhi ukuthi angelos bese kugcina sekuphuma igama lithi ingelosi. Okay, 1906 kuqale kwaba khona impi yamakhanda kwakuthiwa iPoltex rebellion iba ngo1906. 1910 kuhamba inkanyezi ibikezela ukufika kwabamkhulu uyafika kwabamkhulu eNatal. Mefika kwabamkhulu eNatal ufika lapho isizwe esinsundu esinqulu isobala ufika lapho isizwe siyadinga siyaswela sicindezela ubukoloni njoba usho nje umthandazo wesabatha ithi uthi ningazenzi likhona inhliziyo zenu ningabe njengamakhosi eno azenze zabalikhona inhliziyo indlebe zabalithuntu uNkulunkulu wazo abajezisa kanje namhla sesithwele izono zabo. And umfundisi wenkosi wakwayicacisa leyo ndaba uthi isukaphi eyisusa kwisilo usenza ngakhona kuze kufike isikhathi selembe ngoba uhlelo lolo likaMdali ukuthi uzovusa inkosi enolaka iqoqa isizwe sithi mase siqoqiwe isizwe bese kulethwa umprofeti ezotshela isizwe ukuthi okay njengoba manje seniqoqekile uNkulunkulu uthini bese kuyalalelwa ukuthi uNkulunkulu uthini uhlelo lwaNkulunkulu lo amakhosi ke abanokuphazamisa uhlelo ingakho uNkulunkulu waze wasijezisa kanje kodwa umfundisi ukayicacisa indaba. So mefika ubabamkhulu into oqala yenzayo abantu abasenalutho bangondinga sithebeni bayizigqila zezizwe bayizigqila zamaketanga esono esasesifike nezizwe ngoba izizwe ifuke nemikhuba yazo zithe noma zibagqilaza abantu zabona ukuthi no akwenele ukubagqilaza labantu abafundiswa isono ukuze bezoxebuka uNkulunkulu wabo. Fika kunjalo ubabamkhulu mefika kuqala uyabona okay labantu angeke bakuzwa kahle ukukhuluma kwami bezigqila ngalendlela. Ufika ubabamkhulu uyena uqala ukuthenga imihlaba lapho umuntu omnyama uphuciwe umhlaba. Yabona nje umubuka incwadi yomncwabo iyayichaza lento yabo ukuthi imhlaba siphuciwe iyona nje base siphuciwe yona uma ubheka nje lapha na encwadini page 13 munencwadi yomncwabo leya seNazaretha ku page 13 ngicela mhlawumbe ungilekelele just lesigatshana nje lesi ifakazela lo ngisho ukuthi umhlaba sasesimukiwe wona izithi ngesi page 3 page 13 paragraph 3 ke siufunde obaba bethu owawuthokoza ngabo Nkosi emandulo yiba nomumsa ekunxuseni kwethu Nkosi Jehova okhokho bethu
wawubanikile lo mhlaba namhlanje inkosi esewunikele izitha zethu ezihlekisa ngathi namhlanje igama lethu liphenduke igama lokuhleka. Siyabulawa singena mbuzeli, siyadliwa singena mbuzeli, amadodakazi ethu bawangcolisile singena mbuzeli, omkethu basishile singena mbuzeli. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wenkosi. Amen baba, inkosi busise baba. Lapha ubufakazi bokuthi uShembe ufika imihlaba ingekho. Uyawuzwa umthandazweni wakho uyanxusa kumdala ukuthi sizwe isililo sethu. Uma ubheka futhi kukhona nencwadi ekufakazelayo lo incwadi yesililo 5. Incwadi yesililo 5. Lo esikhuluma ngakho iyakufakazela. Iyona ncwadi lefana ngabe kwamanje sisayisebenzisa ngoba namanje le ncwadi lesililo isililo 5 muyifunda nje wehlanayo nje iwusizi olusabhekene nathi thina bantu besizwe esinsundu esinquluzo sobala. Ubaba mkhulu uthi ngiyadabonga ngoba nginishiya nisacaba amathambo enkomo zenu, bengifuna ukunishiya nidla umlaza. Kodwa manje uyasidabukela ngoba uyabuka ukuthi manje ushiya nemfundiso yasezulwini, kodwa manje imfundiso yasezulwini uma ulambile esiswini iyaphazamiseka. Incwadi yesililo 5 khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwa abafokazi nezindu zethu kwabezizwe. Sizintandane asinababa omama ebanjengobafelokazi, amanzi ethu siwaphuza ngemali, inkuni zethu ziza ngentengo. Abasixoshayo basezintanyeni zethu, sikhathele asinakuphumula. Sinike isandla sethu kulo iGibhithe nakulo iAsiriya ukuba sisuthe isingwa. Obaba bethu bona basekho, thina sithwele ububi babo. Izigqila ziyasibusa, akakho sikhulula esandleni sabo. Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo ngenxa yenkemba yasehlane. Isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala. Balala nabesifazane eSiyoni, izintombi zasemzini yakwaJuda. Izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo, ubuso babadala abahloniphanga. Insizwa zathwala amatshe okugaya, abatwana bakhubeka phansi kwezinkuni. Abadala baphelile esangweni nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo. Intokozo yenhliziyo yethu iphelile, ukusina kwethu kuphenduke ukulila. Umqhelo uwile ekhanda lethu, maye kuthina ngokuba sonile. Ngalokho inhliziyo yethu idangele, nangalezi zinto amehlo ethu afiphele. Ngenxa intaba yaseSiyoni echithekile, zize zihambe kuyo izimpungushe. Wena Jehova umphakade, isihlalo sakho sobukhosi sikhona esizukulwaneni ngezizukulwane. Usikhohlelwani kuze kube phakade? Usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya. Yenza insuku zethu zibe zintsha njengasemandulo, ngokuba usilahlile ngokusilahla wasithukuthelela kakhulu. Amen. Amen baba. So ngisho incwadi engcwele iyafakaza ukuthi sibe yisizwe esihluliwe salethelwa ubugqilazo, kodwa lokho uswazi lamdala. Kodwa uNkulunkulu ophinda sikhumbule futhi uma ubuka ke uShembe sethenga imihlaba. Ayithi manje nje ubisho incwadi ithi sikhumbule buyela kuthini uvuselele insuku zethu ezindala kube ezintsha. Futhi manje siphinde futhi usibuyisele kuwe Nkosi. Sonile siyavuma. Uthe baba mkhulu weseyithengile ke imihlaba, usesilobela imithandazo yokuthi okay usibuyisele esikhathini saAdam noEva. Yabo uma ubuka kumthandazo wokuvuka ubuka uparagraph 11 uthi noma usemisebenzini ezandla zakho uzoba kanjani emisebenzini ezandla zakho ungenamhlaba. Into yokuqala umhlaba, then ukuzukwazi ukusebenza.
yabo iyaqhubeka umthandazo wokuvuka nje ububuka umthandazo wokuvuka ukhuluma nomuntu ozimele ongancike ndawo ikhuluma ngomuntu ozisebenzayo yabo bese kuba khona ke isigaba esithi ngoba bombuka paragraph 11:19 kuwona umthandazo wokuvuka uthi usinika ukukhuthala Nkosi Jehova shuthi la kunesibusiso sokuzisebenza hayi isibusiso sokuyosebenzela omunye umuntu ngoba lokho kukhombisa ubugqila lobo shuthi isibusiso esikhulu uNkulunkulu wasekuphameni asiletha kuthina esokuzisebenza kakhulukazi esenhlabathi okay ngiyagijima uShembe uze emakhosini lapho ngicela ukucaphuna ke indaba esithola kwimbhalo yababa uDlomo baba UDlomo ubebhala imibhalo izintshumayelo zebandla lobuNazaretha intshumayelo ezindala nje sinazo nje nemfundiso ezindala zikaShembe sinazo nje ngokuzinikela kwakhe ubaba uDlomo ecelwe inkosi yalapha ekuphameni inkosi ilanga ukuthi akaziqoqe lezi inkulumo kusukela kubaba mkhulu ngicela ubaba ngeke sicaphune amazwi esikhonzi senhlupheko uShembe kuphakameni ngoJuly 1928 kwakuthe ngesinye isikhathi ubaba mkhulu wathi uma engena esontweni amakhosi angabosukuma kepha kwathi ngoJuly 1928 wathi kwenziwa yini amakhosi uma ngingena esontweni ningasukumi na aphendula amakhosi athi washo ubaba wathi yebo kwasho mina kepha mina anibazi obami ubukhosi ukuthi bavela kanjani mina ngiyabazi obeni ubukhosi ukuthi bavela kanjani wathi kubaba mkhulu kwathi ngolunye usuku ngihlezi endlini yenkonzo ngangidla inyama yomlenze wenkomo kwaqhamuka umuntu wangena lapho ngikhona kwathi uma ngimbona lo muntu kwaqhamuka izwi lenkosi lathi Shembe ngathi Nkosi lathi thatha lo muntu umgcobe ngamafutha aleyo nyama oyidlayo umgcobe abe inkosi ngamenza lo muntu waba inkosi kepha ngaleso sikhathi amakhosi ayengakabi khona emhlabeni amen mfundisi wenkosi so lokho kusivezela ukuthi uShembe mdala kangakanani uShembe wasemandulo usivezela ngalenkulumo yababa uDlomo ayiqopha ngokuyibhala phansi ukuthi ubukhosi basemhlabeni buvelaphi yabo so lokhu sitshela ukuthi le hierarchy engikhuluma ngayo iyabufakazela futhi ubuhierarchy kusuka kumveli nqangi kuze kufika lapha emhlabeni ukuxhumana kwesakhiwo sokuphatha yabo so uShembe nje bakuthuze emakhosini nje ngoba uyena vele owabakha ubukhosi basemhlabeni uyayizwa indaba ngoba kuthiwa uthi bawamkhulu mina obeni ubukhosi ngiyabazi buvelaphi kodwa nina obama anibazi buvelaphi yabo mubuka ke isihlabelelo u116 sesikhulu sesingena lapho ke 116 mubuke ihlabeleni zamaNazaretha ngokusheshsha nje sithini isihlabelelo 116 sithi uyabizwa Nkosi Solomon mntakadini uZulu nalo udumo luka Jehova lusekuphakameni izani mazulu niyabizwe kuphakameni udumo luka Jehova lusekuphakameni cathi mfundisi nawe baba Thabo nabalaleli nizoyikhumbula indaba umlando lo wababamkhulu ukuthi waya kuNdlunkulu kaZulu noma wathi uNdlunkulu kaZulu mesondela ezudumo luka Shembe lapha ekuphakameni ohlanga lo mlando niyawazi baba ukuthi kwathi mefika ezobona phela kuqala babethi umfundisi wenkosi babecathi babamkhulu umfundisi sithe isilo kwemesimbona sangaleso sikhathi Shembe wase ezama ukusivula amehlo ukuthi uNkulunkulu uthi azoqinisa ubukhosi bakwaZulu
and uzobuqinisa ngokuthi abafundise ukuthi inkatha yakwaZulu izokwakhiwa kanjani wathi abeze bezokwakha bezohlala ekuphakameni ngaleso sikhathi kodwa ke kwabakhona ukudideka enkosini ngoba abantu abababeluleki benkosi babuke ngazuthi lento ekhulunywa babamkhulu umprofeti engazuthi izothatha ubukhosi bakwaZulu kanti uthi ngizobuqinisa baphika bonke kwavuma oyedwa wakabuthelezi yebo uyena yedwa wavuma ukuthi uyena wayevumelana noShembe ukuthi kulungile uzoza azohlala wathi ungenani uyena uzolindela ubukhosi bakaZulu. And ke mase si fast forward indaba mfundisi ngiyajabula ngoba uyayifakazela inkulumo mase fast forward indaba abantu abaningi bazi ukuthi kodwa asifuna ukungena kakhulu kuba ngathi singena kwipolitiki nakho kwakhiwa kwingonyama trust uma ukubheka umprofeti owayakha ngoba uthi mengiqinisa ubukhosi bakwaZulu kuzobuya umbuso wakwaZulu uma nizokulalela ngikhuluma ngoba uNkulunkulu ezosibuyisela isizwe endaweni yaso nokubusa kwaso kodwa sangaba kanenhlanhla ukuthi sibambe leso sibusiso uNkulunkulu wasebona ngoba isibusiso siphumile ezulwini uzobe sesakhela ke ingonyama trust lenkatha yakwaZulu le uNkulunkulu abethu uzoyakha abafundisa ukuthi yakhiwa kanjani uNkulunkulu waseyakha ngenye indlela ngoba kuze kwaba khona umhlonishwa simhloniphayo umholi owagcina uNkulunkulu akha lo msebenzi wasizune esewakha ngaye ngoba uthi ithuba omkhulu ngiyadumala ngoba kusona isilo uNkulunkulu bethu uzokubuyisela umbuso wakho kodwa wena Nkosi awukubonanga lokho ithi ke kodwa ke kuhamba kuhambe lobukhosi bakwaZulu bube nenkinga kodwa asingeni lapho besidlula sake sayithinta le ndaba ngaphambili kana usho njalo umshumayeli ubalo umshumayeli bengithi ngizomdlala Nkosi shumayeli uZuma ngihlushwe ikhompyutha impela bethi ngizofika nayo ulibeka nje ngembaba umshumayeli uZuma uthi nenkosi yeni ifikile lapha kodwa ebengithi ikuzele ifike yangakunaka yafika yalibalele kuyibukela amantombazana yagcina igala uthi ugcina ibukela amantombazana yafika yayibukela amantombazana yona yangayikhuluma indaba yomhlaba le ngiyibizele yona umshumazi umuntu ubabamkhulu washo njalo so njobe uyifakazela nje thaba indaba ukuthi uNkulunkulu asephambili wayezobuyisela amandla wayezobuyisela ubukhosi endaweni yabo yabo isizwe sakwaZulu kodwa ke ayesibuki iqalekiso ngoba uma ubuka encwadini yomncwabi ikhuluma ngazo intshumayelo ukuthi kukhona iziqalekiso ewuthothe ezomhlaba khona ezesizwe noma esohlango oluthize lesizwe bese uba khona esendawo bese uba khona esesibongo bese uba khona esomndeni uNkulunkulu asekuphameni uthe mezobuyisela isizwe wasezozisula lezi iqalekiso empeleni sifana njengabantu othothi uyakweleta mhlambe njengasebhenki kanje kodwa umusuvu uthi wenze isivumelwano esisha ebese kuthi okay ngoba usungena isivumelwano esisha sesiyazisula izikwelete ezindala ngeke ngibuke indaba yaShembe injalo ukuthi ngokulalela izwi likaShembe ukhetha inkosi uvuma izono ubhajadiso usuku usufana nomuntu osesulelwa iqalekiso ngoba uNkulunkulu asephambi yakhuluma ngazo lezi umhlaba ukuthi khona ezomhlaba ongeke uyibalekele njengalesi esikhulunywa ngaso Adam noEva ukuthi indoda yosebenza ijulukile iyodla ijulukile yabo owesimame uma ezithwele uyobeleka kanzima iqaleso zomhlaba lezi bese kuba khona ezesizwe njengoba inkosi ilembe yaqalekisa isizwe yabo zisulwe uShembe lezo iqalekiso bese kuba khona ezendawo sesizwe naseBhabheni kukhona iqaleso kuthiwa ezehlela indawo ethize njengoSodoma noGomora yabo bese kuba khona ezesibongo wawukuthi umuhleli emhlanganweni ekuphameni uze kuthiwa isibongo esithize kuthiwa sihlangane ngoba kumele sokwenza umnikelo wesibongo inkinga ezibamba isibongo bese kuba khona esomndeni okay
bengifisa nje ukubeka nje ngifike lapho Thabo bengisengaqhubeka ukuthi ke mhlambe kulesi sesibongo eke sithathe indaba yakamkhize induna usenzela abanye aha wenza isono sesibongo waqale kusabamkhize ngokwenza kwakhe ukuthi ethi lithi ilembe limlulekile ukuthi uma efica labantu ayobahlasela angababulali abuye nabo ngoba bazoba yinduna ngaphansi kwengonyama usesuka ufuqufuqu lwempi endleleni usiyamgwaza sesiyaqalekisa inkosi kanti usegwaza umuntu wakwazi inkosi okuyona kwakufanele abuye naye mengasabuyi nayo liyabuza ilembe iphi usuke ufuqufuqu lo laka wayigwaza bese igwazile uyaqalekiswa kwase kuqalekiswa wonke umndeni wakhe eke siqaphele lento ingilosi iDlozi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini intando kaNkuluNkulu ezulwini ibhekwe ezingilosi kunomehluko phakathi kwengilosi neDlozi intando kaNkuluNkulu emhlabeni igadwe ilabo kuthiwa iDlozi angazi noma kuzozwakala yini awuthi ngihlahlambe izozwakala mangiyibeka kanje mfundisi incwadi kaMateyu 22 verse 30 sometimes mawuyilanda eBhayibhelini abantu basheshe bayizwa ngcono la kwakukhulunywa ngendaba la bebuza inkosi uJesu ngendaba kaNkosikazi lokuthi mayise eshonile kushona umyeni agana shona umyeni omunye agana kuze kube kasikhombisa uthi mayiphendula lapha ku30 angicala ku29 uJesu waphendula wathi kubona itukile aniyazi imibhalo namandla kaNkuluNkulu ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa futhi abendiswa kodwa banje ngezingilosi ezulwini ngiyakulento ishoyo ke mfundisi ukuthi uma siphila abazona ingilosi banje ngazo masudlulile la emhlabeni uma wenze kahle uNkulunkulu umoya wakho uyakwazi ukuthatha futhi ube isisebenzi sakhe uba usungena egroupini yengilosi so kade umuntu wena emhlabeni kodwa manje ngoba usuwenza umsebenzi wakhe ezulwini usuwenza umsebenzi wobungilosi ikhona la ukuthi umuntu mhlambe mayifikile athi kade yocela umntwana athi ngibone kufika ugogo ephethe ingane kusho ukuthi uhlele eduze useyakwazi uNkulunkulu ukuthuma yena athi ilapho ke incwadi qhubeka uyabona ke angithi ke mokukhulunywa ngeingilosi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini emhlabeni intando kaNkuluNkulu uyibeke kubantu abadala esingababonanga wathi la kulomuzi kwenza ukuthi nokuthi kulomhlaba kwenza ukuthi nokuthi ngokuphula umthetho wasemhlabeni uyakwazi ukuboshwa ezulwini nazo ngoba umthetho wasemhlabeni kufanele uvumelane nomthetho wasezulwini ngenye indlela emhlabeni uNkulunkulu icabinet yakhe yasemhlabeni amadlozi icabinet kaNkulunkulu yasezulwini zingilosi ingilosi zithatha zinamandla okwenza izinto eziqhamuka phezulu kunezinto eziphansi kuyenzeka ngokona emhlabeni uNkulunkulu enza isomiso ngoba nibalalelanga laba abathe akulinywa ngesabatha kunosuku lukaNomkhubulwane ababulawa abantu uma ngcwatsha umuntu ungcwatshwa ngesikhathi esuku imithetho kaNkulunkulu leyo kodwa athe ayigadwe abantu abasemhlabeni banitshela mase behambile emhlabeni banehlo elibuka all over ngesikhathi esisodwa
ngoba babekele ukugada emhlabeni umbuso kaNkuluNkulu emhlabeni bese kuthi ingilosi kunomthetho ngikhonto ishilo sono sesibongo isona nemithetho futhi kunomthetho wokuhlala emhlabeni kodwa okhishwe uNkulunkulu lemthetho yokuhlala emhlabeni amaphoyisa okuyibheka yokuphathwa kwemizi amaphoyisa okuyibheka ilaba obaba bethu nobaba mkhulu bethu ingakho abenza kahle futhi ngoba khona ababoshiwe ingakho emhlabeni bayadingiswa futhi khona isikhathi khona abadingisiwe nangale ingakho ke uNkulunkulu mehlangana noMose uthi ngiNkulunkulu kaAbraham iDlozi uAbraham iDlozi uAbraham manje abantu ke batheme befika la lo bezosicolonizer base besidukisa bakhuluma ngoNkulunkulu kaAbraham asimazi thina uAbraham base benqaba thina ukuthi sinzalo kadingana nosenza ngakhona bas disconnect okudale basihlehlise kubona ukuthi bafike babala izinto ezimbi bathi udingana wenza nokuthi okubi mumbi kanjani kwakuthi wayifaka ibheshu nje kwakukubi waphela umuntu mayifaka ibheshu kubona usathana manje na ke sase siyavuma ke nathi ngesikhathi sivuma labantu ababehoba bamkhulu bethu athi uNkulunkulu kuMose inzalo kaAbraham babephila besenyameni kodwa laba babonye UShembe bethi sasivalele namhlavuliwa amasango manje na ke inkinga esibe nayo abantu abafikile baqale bathi khohlwani ilaba abathunywe uNkulunkulu emhlabeni ngoba menilandela bona sebebabi bamadimoni kodwa bona basitshela ngoAbraham no Isaka bathi thina singabe sisakhuluma Abraham no Isaka sibasi wamefika uShembe uthi thina siyinzalo kadingana nosenza ngakhona namhlavuliwa amasango wesiyakuvuma uShembe manje na ke ngifuna siyiqaphele ngoba njobe ethi avuliwe nje amasango kuchaza ukuthi engakafiki uShembe babe ngakafiki kule ndawo le ekuthiwa izulu babehlala la bayeni bagade amakhaya yes baba ngenasono ngalokho nokhokho abantu baqala babazi ukuthi sibasi ingcwele sasihlonishwa njengethempeli ngayichaza umfundisi le ngale komlukhuza ngale kokuthi babe ngenasono kodwa kusemqoka kunye ukuthi uNkulunkulu mehambela isizwe uthuma umprofeti oqhamuka kuyena umprofeti meqhamuka kuyena usukazi icabinet yasezulwini uShembe mayifika la emhlabeni wazi icabinet yasezulwini le Africa ama colonies asitshela ukuthi le cabinet yala emhlabeni esithina siyayikhonza eyayisebenzela okwakuthi makhamba yena phambili kuyo entabeni kuyothandazwa engakwazi nokuthi amen amen babengawazi kodwa izinto zazenzeka bakuthi mabekhuphuka bentabeni kuyocela imvula line ngesikhathi kwakuthi mabephuma abantu abadala beshaya indlu unkosikazi engabelethi zazi ngeke ibhedlela kwakuthi unkosikazi mose ngasabeletheki bese kushawa indlu aphuma shaya ekhothamini uShembe wayithinda zakwazi ihambe ishaya izindlu ngoba babelonda ubungcwele yebo uShembe ke wayigcina lento uthi uShembe imbombo zokhothamo zithobisa wena ufuna ukukhombisa ukuthi laba babeshaya ikhothamo babe ngonini babenza wona umsebenzi wamadlozi wokulonda ngoba kwakuye kuphuma umuntu osemdala kakhulu enzela isalukwazi lesalukwazi babe sibona abantu abadala abalelo othulini lomhlaba ukuthi hawu sokuphumelo kusho ubonakele kulomzi wekhishwa yini wekhishwa ukuthi lo makoti ozobeletha la ekhaya uhloniphile kwakwenzeka ke kokunye ayishaya indlu kungenzeki lutho ngoba umakoti unecala analo kuleli igceke njengoba kusenzeka namanje ukuthi abantu uthi ithenye indoda uthi uNkulunkulu kuyona wena ungacabanga ukuthi ungcwele ngoba khona lento esiyenzayo namhlanje
umuntu mayethandazela abantu basinde ngikhuluma ngomuntu osenyameni yeah noma uthi wamkhulu kangakanani bese enyameni umuntu yeah ebesethi uma ethandazela abantu basinde ebesethi amandla ami uthi uNkulunkulu kule ndoda uthi ungacabanga ukuthi nje abantu besinde uma ubathandazela amandla akho uthi mina ngisuke ngithande lo muntu omthandazelayo amandla ami lawa okuthanda lo muntu omthandazela bese yesinda ukuba amandla akho ngabe wonke umuntu omthinta uyasinda ingakho kufika omunye engabone emehlweni uthi ukhomba amehlo angaboni akamthandile uNkulunkulu amdale ikona uyazi ukuthi umdaleleni omunye kusona isiqalekiso ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ngalesikhathi kube khona umuntu onje akusona esakhe kwesikhathi sabazali kodwa uNkulunkulu umemthanda lo muntu uthando kaNkulunkulu ke lunabile alifinyeli njengothando labantu uthando labantu luyafinyela uNkulunkulu ukenze impumputhe ngamabomu njengoba kusho lapha kuJesu eyenzela ukuthanda umuntu obonayo ukuthi ambone uNkulunkulu bathi abafarisi strategy bathi abafarisi Nkosi lo muntu ongabone emehlweni kungabe isono sakhe noma isono sabazali na uthi akekho onile uthi lo muntu ongaboni bokwenzela ukuthi ningibone mina ukuthi ngiqhamukaphi ngoba sibona amehlo asemhlabeni la ufika abantu abangamanzi abafuna ukukholwa ngemisebenzi ngoba khona abantu abafuna ukukholwa imvamisa abantu abafuna ukukholwa ngemisebenzi bagcina befuna izinto ezibonwayo imvamisa yabo abafiki la kiwa khona ngoba mzwane ngingenzekile abakufunayo abantu laba abangakhuluma abakholwa ukukholwa kwenyama abadimanda uNkulunkulu yilabantu ukuthi mayefike ekhaya kugqekeziwe kade semhlanganweni athi kugqekezwe kanjani ngikade ngiNkulunkulu yilabantu athi mayeqhamuka esabatheni ukushayisa imoto athi ngiqhamuka loNkulunkulu bese kube ngathi uNkulunkulu manje ubamba itoho kuyena bese kube ngathi manje uNkulunkulu konta incengile kuyena kanti umuntu oncengile mesiye esontweni ethina esuke siyoncenga kuNkulunkulu suke siyothatha amandla okuhamba indlela yakhe ngoba indlela yakhe ihamba ukuthi sikhona ngakho ke ingakho ngithi la emhlabeni basiphucile icabinet yasemhlabeni ama-colonies basiphuca benzela ukuthi bathatha umhlaba ngoba umhlaba uma siyonaka into eshiwo yilabantu abalele sithi la kunamathuno obaba bagcina sebesitshela nokuthi ungabashisa ukuthi ungabashisa nawe uma uyiNazaretha ungashiswa nawe uma angithi benzela ukuthi ningawuthatha umhlaba nifaka abalele kuona ngoba kufanele kuthiwa sithi incwadi yokungcwaba umhlabathi uyobuyela emhlabathini uma ungasabuya akaze kushiyo la kuthiwa khona inyama iyobuyela emlilweni ukusha kubhubhiswa umbhubhisa kanjani umzali wakho yazi usala lapho mfundisi sekusala iminute sizoyigoqa kahle masibuya ngale kodwa bengifuna ukuyivala ngencwadi yezenzo 12 le kade uyikhuluma yokuthi abantu banakho ukuthi mabebona eyibona enza izinto zenzeka philisa abantu bese bona ukuthi amandla akhe uma kungeyena kusha abantu lo uNkulunkulu bese naye abakholwa ekugcineni athi hayi nguNkulunkulu njengendaba ixoxwe inkosi langa uNebukadnezar kodwa naye yezenzo 12 21 kuya 22 ithi kwathi ngosuku olumisileyo uHerod wagqoka ingubo yakhe yobukhosi wahlala esihlalweni sokwehlulela wayesekhuluma kubantu abantu bamemeza bathi yizwi likaNkulunkulu akusile lo muntu kepha ingilosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba engamnikanga uNkulunkulu udumo wadliwa yimpethu wafa abantu baqatsha uHerod noNkulunkulu naye wabavumela kanti uNkulunkulu basebembiza ngoNkulunkulu ishifana nale ya Belthazer noNebukadnezar uthi nawe sisathi ukugwinya mathe sizobuya ngale
kuka 5 o'clock bese songena esigabeni sokugcina salenkulumo siyabuya. Yena emlaleli umthinta umfoka amadlala lomzwayo ngemumva eloke encenga. Hayi sisaqhubeka nayo sibheka yona le ndaba le esiphezukwayo. Mayeqala lapho umfoka amandla uqale wayichaza le ndaba yengilosi ngenzela ukuthi ngakudidi imlaleli. Ilento abathi ngesilungu terminology akade zama ukuyicacisa ekuqaleni ukuthi esizulwini igama elithi ngelosi alikho. Ngiyacabanga mfoka amandla ubufuna ukusho njalo ukuthi masezulwini nje inhlobo alikho. Lento le ezulwini ekuthiwa abafika belungu bathi ingilosi igama layo iDlozi. Sesibuyela kwi-terminology yesiZulu bese kuthi laba abaphilile emhlabeni base beyashona bekuthiwa amathongo. I-terminology ke yezulu leyo masiqondisa kodwa ngesimanje sesithi ke ngoba sekwafika ukukholwa leli elithi igama labantu abangasekho sesijwayele ukusebenzisa leli lithi iDlozi. Sengazela nawe emlalelo olalela ukuze ungadideki ngoba kuyokwenzeka la sikhuluma into umuntu bese eyihumusha ngenye indlela kanti akayizwanga kahle ukuthi kahle bekuthiwani. La bekiwa emlandweni wegama ukuthi lavela kanjani igama elithi ingilosi liqhamuke egameni lesiGreek uAngelos kuze nako America kuthiwa khona Los Angeles. Los Angeles liqhamuka khona lapha esiGreekini lapho ko Los Angeles kukhulunywa ngedalwa bakhuluma ngamadlozi kahle baso bekhuluma ngamadlozi abelungu bese bekudida ke nje bakudide bese bekutshela ukuthi wena hayi idlozi alikho kodwa bakhuluma ngama angels. Ezulwini ke idalwa zakhona ihlukene. Khona idalwa ezulwini engakaze zilibhade emhlabeni ehlala lezi ekuthiwa amakerubi uhlobo lwengilosi lelo ekuthiwa amakerubi lezi ekuthiwa zihlala lapha ya zigadi isihlalo. Bese kuba khona ezike ifike la emhlabeni njengale yabonakala kuManowa ethunywa ayibonakale nje futhi ifane nabantu nalezi ezabonakala eSodoma naseGomora zingelona idlozi kodwa za abantu basezulwini laba akuthiwa uNkulunkulu makho umhlaba wathi asakhe abantu bafane nazo ke ilapho umfundisi usuyiqedile ngeke ngisayiqhuba usuvele wayichaza iyacaca. La encwadini yeCatechism UShembe uyichazile ke indaba yeDlozi ngalendlela le engizama ukuyihumusha ukuthi nakhe sesikujwayele kwiCatechism kusahluko 8 uthi umbuzo imfundiso neyafika noShembe kulesizwe sakaZulu ethunyelwa kusona ethunyelwa nguNkulunkulu. Impendulo imfundiso enkulu efika noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngeyokuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho singababizi ngokuthi bangamadimoni masibakhulekele kuNkulunkulu aze abakhumbule. Umbuzo uNkulunkulu abakhumbule enzeni ngabo? Impendulo abathethelele ezonweni zabo abazenzayo bese semhlabeni. Umbuzo uma sebethethelelwe so babona ngani thina okuthiwa masibakhumbule uma sithandaza? Impendulo siyobabona ngokuthi uma sibaphupha noma besigula bese siyaphila basenzele izinhlanhla. Uyabona sebethathele simo ekade sikhuluma ngaso ukuthi baqale bavalelwa kodwa manje mase bethethelelwe uma sebephumile endaweni yobumnyama sebesekukhanyeni sebeseduze kwaNkulunkulu noma sibaphupha kodwa noma kade sigula bese sithi masibaphupha bese siyaphila sebewukukhanya kwabona. Uthi u83 umbuzo babizwa ngokuthiwana abafile uma uNkulunkulu esebathethelele ezoneni zabo
esibanxusela ngazo. Impendulo babizwa ngokuthi bangamadlozi amahle kithini. Ya ngizogcina la ku 83. Siyabonga kuphelele. Ungikhumbuza neyitshumela enkosila ngemithi nani uma nenza kahle phambi kwaNkulunkulu uma bakini bese kulahlweni noma bese kuboshweni ithi ngokubathandazela nje badushwe ngithabo ngokubanikelela nokwenza izinto ezinhle empilweni yakho uNkulunkulu ugcine bakhumbula ekhumbula indaba kamntana kamama kaPetro ngiyakhuluma ngayisi ngoba wayeseyizuza inhlanhla ngoba umntwana wakhe eyikholo kwasho ukuthi inhliziyo yakhe kodwa uma wakhe akavumi inhliziyo yakhe yangavuma. Ake singene kulento yomsamo. Ya. Ake singene kulento yomsamo. Yahlupha kakhulu bese bethi abanye into yomsamo into engekho. Inkinga yokuthi bethi umsamo into engekho. Ingoba siyibeke kabi. Sathi abantu abahambile noma balelo thuni lomhlaba bahlele emsamo suke siyothandaza emsamo ngoba kuhleli bona. Cha. Abahlele emsamo. Bahleli abenze kahle bahleli ezulwini eduze kaNkulunkulu. Nakho kade sifunda. Abenze kabi basejele usho njalo ushela. Nazo. Eke sithi ke emsamo igama lendawo oyakuyona. Kodwa umsamo wena qobo lwakho. Ngoba lapho ungapholisha ufake yonke inhlobo kapolish. Usho kanjani ungcolile umsamo? Ushanyela njalo musu uthi ungcolo umsamo. Umsamo awungcoli. Umsamo uhlala unjalo. Kodwa umsamo weqiniso. Odala kuba umsamo lapha wena muntu. Ngenye indlela umsamo wena qobo lwakho. Kusuka kungcole wena. Kusuka ngangcolile lapha. Ngenye indlela khona isikhathi esisimosayo siyoguqa lapha kuze kuchelwe nangamanzi abusisiwe uchelwe le ndawo engathi kungcole yona. Kani odinga amanzi abusisiwe yilaba baguqa lapha ngoba mebeya lapha le ndawo kuthiwa isingcwelisiwe uzoguqa kuyona ukhulume noNkulunkulu. Kodwa ongaphendulwa okudala ngabikhona impendulo sekungcole wena qobo lakho. Ngenye indlela umsamo uwe nanokuyiphatha kwakho. Uqala nini ube umsamo? Uqala nini ube umsamo? Uma ukhetha inkosi yonke lento usuke wenza ukuthi ngibe umsamo ohlambulukile. Ufika ukhetha inkosi. Mase ukhetha inkosi bese uvuma izono obuzenza ungakamazi uNkulunkulu. Funa uchaza indaba yomsamo namhlanje. Wenzela ukuthi kungene umoya ozodala ukuthi wena ube umsamo. Ungakabikho umoya kaNkulunkulu kuwena ngeke ube umsamo. Kuyenzeka futhi ukuthi uthi usungenile uphume mawusungcolisi usuyingcolisa wena uphume usuwenza into ongithi ukhetha inkosi uvuma izono uyahamba uyobhajadiswa usuthatha isifungo manje ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami sufezekisa isifungo sakho ngokuhamba amasabatha ngokuhamba u23 ngokwenza yonke into uma lezi zinto ungazeni usungcolile wena sokuthiwa ngcola umsamo. Umsamo uwe qobo lwakho. Ingakho ke wena usuthe masuhlambulukile wasenze njani? Wawusungena umoya oyingcwele yehla umoya oyingcwele ngena wena kithi. Khona into embili. Awukho umunye umoya ozophinda ungene kuwena. Awuzothi wena ngelinye ilanga sengingenwe ukhokho wami sengingenwe uma owashonayo. Ungena kanjani kuwena? Ngoba wena usunomoya okuwena osusebenza ngendlela kaNkulunkulu. Awukwazi lithi iBhayibheli awunakukhonza amakhosi amabili. Ngoba uma usungenwe
ubaba omkhulu wakho maye lisishimeyane kuzofanele lisishimeyane, maye ithakade kuzofanele uthakade, ngoba umoya uphila kuwena umthakade. Kanti wena usube umsamo, umoya uphila kuwena kufike umoya wasezulwini. Ingakho kuShembe ethi thina maNazaretha ngeke siba izangoma. Ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwenzu. Uma uhlela endlini kaJehova uhlala unomoya wakhe kuwena phakathi kuphela, awunawo omunye umoya ongena kuwena. Ngakho ke wena njalo izwi lakho liqala lithi uNkulunkulu wasekuphakameni, bese uthi uNkulunkulu wawo baba mkhulu. Abekho abahleli kuwena, ngoba sebehleli kuwena usuhlelipho kaShembe. Ithi inkosi yasekuphakameni ngenzela ukuthi sazi ukuthi umsamo, ngoba sivume umoya kaNkulunkulu ungene kuthina. Ithi indoda yakaMakhathini Mshumayeli, uthi uMakhathini, ithi inkosi mayisifika komunye efuna ukuthethelelwa, uthi uma ufuna ukuthethelelwa ungena ubungoma. Khuluma kahle, sikhuluma kuNanda FM. Uma ungena ubungoma kufanele ulanda ugobela wakho wayekufaka lobungoma, ebese esho ukuthi umoya awufica kuwe owangeniswa uShembe mzwana ubhabhadiswa wawenze njani uma esefaka lo kakhokho wakho noma kamama wakho, ngoba umsebenzi wawo njengokuthi iDlozi nje akona ukuhlala kuwena. Umsebenzi wawo ukuhlala ezulwini bese ubheka ukuthi wena uyayenza yini imithetho egcekeni lakini, uyayenza yini imithetho ephilisa igceke ehambelana nemithetho kaNkulunkulu ezulwini. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Into yenze egcekeni iyona yini abakufundisa yona laba abalele, hayi ukuthi bese ehlala kuwena. Yena uzobheka ukuthi uhamba kahle yini. Laba sebehlala kuwena ilaba abangafikanga lapha, sebefuna ukusebenzisa wena ngoba uqhuba impilo yabo engafinyelelanga endaweni yokugcina. Sebefuna ukuhlala kuwena ngenye indlela, wena usuyihostela lo muntu owalalayo. Mengithi uhostela ngisho ngoba kuhlukene. Umuntu behlala ehostela uthi ngisayendlini, kodwa umuntu meya endwedwe kithi uthi ngiye ekhaya. Manje wena usunabantu abakwenze waba yindlu yabo abangafikanga ekhaya. Bafana uthi nje basemqashweni nje la kuwena. Abakhokheli basemqashweni kanjani? Kanjani? Bahleli bhamama la kuwena. Wena usuzokwenza izinto obungazenzi. Uyabona ehostel ikhona nezifo zezibe bangaka isikhathi esiningi umuntu uthola ukuthi agule emncane, ngoba manje umzimba wakho wakhelwa lo moya oyimina kuphela. Sekhona neminye manje esindwa athi umuntu ngiyasindwa la emahlombe basha kwaqina. Shindaba leyonto, shindaba namhlanje kuphushiwe. Kuqala ubebonakala umuntu mengena umoya obungoma, ubezaca phela inazaca. Yeah, wangena umuntu omuhle waseyazaca. Ingoba uqilazekile, uqilazwe yiloma bokufuna uhamba ezulwini uzongena kuyena. Namhlanje imphuphe iyakhuluphala ibe ngaka kuze kuthiwa umuntu unemoya kodwa ukhuluphela. Ngampela izangoma ngampela zamanje sicale manje ukubona zazi zaca ngoba zayicilazekile. Umefika uShembe ingakho ngelinye ilanga zishashe mayihamba. Angazi ukuthi kuzokwenziwa njani. Kunabantu abakhetha inkosi esuke ebungomeni. Ufuna ukubhabhadiswa manje. Sesibheka ukuthi ubaba mkhulu wenze njani. Abafuna ukwenza lokho abantu bathi siyobhabhadisa imimoya. Ubhabhadisa kanjani? Ubhabhadisa kanjani umoya? Ngoba lapha mesiyobhabhadisa soke siyomukela umoya wasezulwini. Manje lo ubhabhadisayo wena shothi awufikanga ezulwini. Shothi ngakusaphuma makwa lo moya nje ubhabhadisayo. You welcome. Thina into esinika ukubhabhadisa umoya uzalwa kabusha. Umoya ukhumbula ukuthi
kufa umuntu obezalwe ngenyama ebese phile emoyeni umunye umuntu okazi kulawula umoya uNkulunkulu usubhabhadisa imoya wena uyilawula kanjani imoya usesenyama amaKristu umfundisi sihlulwa amaKristu okubona ekuthiwa aqala umuntu akashise ikhwama kenze nayilahle lezinto ahlukane nazo bese beyamthatha beyambhabhadisa thina namhlanje simpapatisa nezikhwama zakhe konke manje lento iyaxe nangu lapha akasihlelanga uShembe nangu yakankwanyana emaweleni amabili efika nkwanyana wamthatha wamfaka esibayeni wamgeza ngobisi wamqaqa qaqe imiyeko le wasetha kubuyisa ubisi uqala wamgeza wamhlambulula ukungoma emkhipha baningi kabanye umuzo kesambothi uthi kumina kubantu abalalela why singabukeli lento ukuthi ubhombela wenzani memgeza ngobisi uma singasekho isibaya simgeze nathi ngobisi kuhlanjululwa nje kokuthi nawe vuma inkinga lo emngene sengaphakathi mngena kanjani sengaphakathi iyena lo ethi inkosi yasekuphakameni umuntu esebhabhadisiwe uma esefuna ukubuya la akeze nogobelo bemthwasisa ebesesho ukuthi umoya awuthola mzwane ebhabhadiswa lo ngoba ubhabhadiswa lo moya wehla kuJesu wangena njengejuba nakuthini yangena lo moya lo moya ke awuthola mzwane ebhabhadiswa wawushona saphe sefaka lo kakhokho wakhe mengakwazi ukuphendula lo akabuyele eceleni akwazi ukuthethelelwa inkulu ke ndaba hayi namhlanje kupaphatiswa konke hoza nemoya yakho nayo kuthiwa ayizobhabhadiswa nayo yilapho ukuyibona kodwa hayi kushuthi ayindawo isikhathi manje sithi 25 past 5 ekseni ngike ngiqale ngingene nje la ku Facebook nje kusemanje nangu Twister Sibiya seniyamethuka uma nimbiza ngeidlozi ngimbuzile uTwister ngathi akachaza igama lethi iidlozi kena sobona umhlamba kubona uyangixaka umuntu mayithi igama lethi idlozi liyinhlamba kodwa kwayena ebe enamadlozi acela kona ewahlabele wenzela konke kodwa futhi manje uthi inhlamba le manje ngifuna ukuthola umhlamba kuleli gama impilo nhlebo boko kaQolomba ukuthula e-studio nginilalela ngisematiko enandi inkosi yasekuphakameni nibusise hawo ameni bokwe thulani ngizo ngubane awu ukubiza inceke kaNkuluNkulu ngedlozi akusuyini ukumehlisa isithunzi umuntu wasezulwini naye lo ngimbuzile wathi akalichaze leligama lethi idlozi amahle Ntombela Silangwe nginilalele bafundisi bami ngivuke ngo4 ngavula uhlelo lomnandi lusifundisa ngo babamkhulu inkosi sigcinele nina abafundisi estudio siyabonga amen zamo bongani vilakazi uthi amen nayi inkinga ekubantu abaningi kakhulukazi laba abathanda social media sekwalahleka lento ekuthiwa manje listening skills yabona into mongayizwa kahle uyilalele mhlawumbe izifike egcineni ungakhothi nje tag khona nje sisusane naye futhi last week wafika wafunda iposter kanje wase Paula ngepost ngiyambuza ukuthi ulalelile yini uhlele uthi cha yini lo Paula ngayo uwela wafunda into ebhaliwe nje lapha ilento ekuthiwa don't judge a book by its cover ngesilungu manje inkulumo yonke sikhulume 2 hours awuzange uzusilalela uvele wafunda nje into ebhalwe lapha kwiposter wase nje wena uyaconclude ukuthi la kuthiwani kubalekile ukufunda ukulalela uqala ulalela uzwa mawungazwanga futhi akulona icala ukuthi ungaphawuli uthi hayi ngizafuna ukuphinde ngizwe kahle ekugcineni futhi siphinde shiya inamba ukuthi mawungazwanga kahle ngilandeleke bese uyabuzisisa ukuthi yazi ngikuzwile ekseni kodwa manje khona la ngifike ngasala khona uzongithinta ku WhatsApp ungifonele ngichazele kahle manje lento yokuthi umuntu angene emsakazweni engazwanga ukuthi kuthiwani yabona manje kade sichaza igama lethi iDlozi ngithi manje umuntu akalichazeni uyahluleka ukulichaza ngaye
ujaha ukuthi into inhlamba kodwa manje maze kuthiwa awuchaze leli gama no inkingi isekutheni wasekuqala lesikhathi sikhuluma ngihlukanisile lento ngathi khona icabinet kaNkuluNkulu yasezulwini ebizwa ngeingilosi khona icabinet kaNkuluNkulu yasemhlabeni ebizwa ngokuthi amadlozi sithi kushembe idlozi elikhulu kunawo wonke amadlozi akushongo futhi thina mawulalela kusho yena ushembe ingakho ngithi ngibe nenkinga yecomputer bese idlala iclip uthi uzuma satshelwe uyena wayeyichaza echaza ubudlozi bakhe ukuthi buyisima kanjani yabo uyena owasho we elikhulu ngaphezulu kwawo wonke uyidlozi amadlozi yini edala ukuthi abe idlozi ingoba ufike wangena enyameni bakwethu yebo kodwa inyama yakhe ayifani ngisho ukuzalwa kwakhe akufananga nokwethu manje na akalona idlozi leli eliwumhlongo eliwumwandla uyinkosi yamadlozi wonke manje ngoba ufikile ushembe enyameni ufike kwakhe enyameni ebese ebuya futhi anyamalala enyameni angene emoyeni mengene emoyeni owakho uma uconnect neingilozi phezulu ungaphezulu kwamadlozi uyidlozi engaphezulu uma usubize yena ngisho ihlo omkhulu bediniwe laba abamadlozi akhe asemhlabeni uyakwazi ukuba control athi ngeke nimthinte lo owami ngoba usekuthathe ngokobili wakwenza kahle uhloniphe umthetho wasezulwini intando yakho menze umthetho obenziwe ezulwini wahlonipha kwasemhlabeni okwashiwo oyisemkhulu nizomsola kanjani abese babuza antu umuzi wakhile antu umfazi umthathile akanti uyamondla antu uyamondla uma wakhe nizomsola kanjani ebese kumisa ingakho kuqala babe bethi fuya imbuzi fuya inkomo esibayeni ukuze makukhona ulaka lwabalele luphumele inkomeni mase efika ushembe uthi fakani izinsika zendlweni mayidumisa uJehova sokhona umoya manje ozothi mebefika benolaka bafika babona usazi usakhetha ushembe idlozi lamadlozi kufika uyelophetha amadlozi idlozi lamaNazaretha ushembe sikubeka ngoba manje mangivelelwa into ngithi shembe angibiza abantu bakithi makhona ngicelayo ngithi shembe ngiyonikela kuyena embengini ngicela kushembe so yonke into thina amaNazaretha siyenza ngoshembe uma uhambe kabe egcekeni bediniwe uma usuthandaza obaba mkhulu makhona la ngone khona egcekeni uNkulunkulu wasekuphakameni ngicela uthuma manje inkosi yamadlozi ephethe wonke amadlozi ngisho asikhulumi ngedlozi ukuthi eliphethe izangoma inkingi leyo manje kuyethi mokuya ngedlozi nje abacangisa ngoma kanti idlozi igama lesizulu elishingilozi eyangena enyameni yayisiyahamba kodwa yenze kahle kade isenyameni yayisiyohlala eduze kaNkuluNkulu kodwa yayisigada ukuthi intando kaNkuluNkulu iyenziwa yini emhlabeni ngoba iyingilosi zigada ukuthi intando kaNkuluNkulu iyenziwa yini le eyimthetho engaphezulu kweshumi imithetho kaNkuluNkulu kunemthetho wegceke uthe kunecala lesibongo kunecala manje idlozi ligada ukuthi imithetho yokuphathwa komhlaba yokuphathwa kwemizi iyenziwa yidlozi lelo ingilozi zibheka ukuthi imithetho kaNkuluNkulu ukuthi angiye ku23 akukona umthetho kaMhlongo umthetho kaNkuluNkulu ukuthi angiye esabatheni awukona umthetho kaMhlongo umthetho kaNkuluNkulu lapho ukuthi ngikwenzile lokho abaregister ukuhamba kwami esabatheni yingilozi ezihleli noNkulunkulu ezulwini kodwa abaregister ukuthi mina angichami negcekeni ngimile mina angikaki nobala egcekeni yingilozi zegceke leze kuthiwa yidlozi engezona ingilozi manje abantu abayihlukanise lento mase ushamba ingilozi ke sichaza ukuthi uyena ohleli phezulu kwakho konke cabinet phezulu uphethe ama cabinet uyidlozi lamadlozi uyidlozi leyingilozi uyidlozi lakho konke uphethe igama idlozi lisho okukhulu kodwa ushembe ungaphezulu kwakho konke mfundisi lento ngiyabona ngeke bayizwa abantu ngoba engathi ilahleke olimini lwesizulu isinto uyabona mabethi njengalothi simehlisa isithunzi masembiza akukona yena ukumehlisa isithunzi ukumbiza ngenkosi
ngoba inkosi futhi emaqadeni Yeah. efika iguqe futhi kushembe amakhosi ayaguqa kushembe kodwa futhi ushembe kuphinde kuthiwa nayo uyinkosi yamakhosi umlevela yawe manje inkosi yamakhosi uzohlulwa yini kuba yidlozi lamadlozi futhi ade sifunda incwadi eveza ukuthi ubukhosi basemhlabeni ushembe ubaba kuma kuyena yabo sesibuye sithi futhi thina inkosi no ukukhuluma unganakile bahlupha abantu abathi into engayithandi abese engayihloli avela gibele phezukwayo nokuthi mfundisi isebesuke bajaha ukuthi ushembe uNkulunkulu manje yabona noma ungathini usesuke waqala yena wathi ushembe uNkulunkulu kodwa manje mawuthi uyahlehla ushembe akakushongo lokho yabo lokho angakushongo ushembe ibona abakushoyo ibona abakushoyo abantu lokho akushila ushembe ikona abakuphikisayo inkinga ethi yinye inkinga ethi yinye ithi inkosi ilanga animbonanga ubaba ukuthi ubani senithi mina ngiyinkosi ubaba nathi uyinceku wangabe sasho futhi ubani wangabe sasho futhi ubani wesegcina lapho manje na ke inkinga yethu inkulu kakhulu yokuthi sicanga ukuthi siyazi ithi inkosi yasekuphakameni ilanga ithi akekho wazi ushembe thina sithi uyena nje ushembe mase thina akekho wazi ushembe nabo abantu sebemanzi ukuthi siyamehlisa uyakwazi ukumkhuphula asimazi akakhushulwa yithina wakhushulwa ezulwini ungayitsheli ukuthi into ongakwazi into engaziyo into ungakhushulwa wena meda simkhuphula ufuna sithi uba akuthi akhumbula umlungu efika ebese cha ushembe ukhushulwa uNkulunkulu asithi idingo sokuthi manje aphinda akhushulwe yithina mekhushulwa yithina kusho ukuthi uyinto ephakanyiswa abantu ushembe aphakanyiswa ngabantu aphakanyiswa izulu nenkinga mfundisi uadvocate Mnyandu sesenzela imisebenzi omkhulu kabi eqhubeka emsebenzini owenziwe ubaba uPetros Mandla Nkosi Dlomo umsawenkosi ethi Mandla Nkosi umsawenkosi Dlomo ukubhala amazwi kaShembe abantu abafuna ukufunda amazwi kaShembe uma uke wathatha incwadi wena wathi uShembe wathi seniyaphambana ngoba manje usesuke yena wazakhela izinto eyingekho bese uthi wena hayi nangu nakho la kubhaliwe kwasho yena uShembe wathi hayi ngoba manje usemi ngento ayizwe noma azakhele yona emqondweni bese kuba inkinga ke manje ukuthi no akasafuni futhi ukuthi no avuma ukuthi ulwazi olusha liyathusa wethaba yeah omunye umuntu umhlaziyela into akulula ukuyamkela ukuthi omunye umuntu ubuka ukuthi lento ngiyizwa ngobani yabona Thabo engiyikhulume lento yeah kade sisemngcwabeni izolo kaThusi singcwaba umfana omzala wami sama Nazaretha sonke umfana ube yiNazaretha sonke sama Nazaretha khona into yokuthi asikakholele ukuthi sisenkokhelweni sokhona ukuyilungisa lento uma uphelezela iNazaretha uyavatha ngoba lisuke liyapi leNkulunkulu ithi iBhayibheli singahluleli ngoba sisazohlulela yeah uzelana emngcwabeni weNazaretha amanye agqokile uzofika ungawugqoka umNazaretha phela usaba ukumiswa emfundisi manje awuzwakali manje usaba ukumiswa nje ngoba manje mewabonakala ngisho ukuthi angifuni ngayikhuluma lento angifuni ngayikhuluma lento yes uma siphelezela umuntu kuthiwa bayojabula abahlangabezi babo abahlangabezi mebefika wena ungayigqokile ingubo yomthini ngenye indlela umphelezelelana umuntu wazi ukuthi yesogwezi ngoba nje ungawugqokile umNazaretha ngokwathi ungcolile yes uyapi pho uyamphelezela umuntu ongamthandi angithi lento yenzeka nala emalokishini umuntu athi azi kahle ukuthi ubexabene naye umuntu abazwani uyapi ngoba vela umxolela nzwani futhi baseshonile ngiyakubona lokho vele ukuxabana into ekhona kodwa uShembe usilulekile wathi Mesiya kwabheka bezayo
sigqoka umnazaretha. Engani abadlali bebhola abafaka ijezi mabeyofihla omunye umdlali. Amasosha afaka amasosha, amaphoyisa afaka amaphoyisa. azaqhumisa nezibhamu Hayi. Izinto zasemhlabeni. Aha. Ngiyabuza uma kuyofihla umuntu oyinazaretha ungawugqokile umnazaretha uyapi kabheka bezayo ungena kanjani uhlabelelelana ukuthi bayojabula abahlangabezi bami ngokungena kwami noma ngihamba nangecathulo cha abayifakile kodwa manje umnazaretha abawugqokile ba umndeni kwenziwani ngiyayibuza lento ngenzela ukuthi umuntu angaboshwa ubani obaluleke ngalento ubani obaluleke lenhlukano isikhona ngokuthi sokhona abantu abasezulwini basemhlabeni uShembe wathi akungenwa kabheka bezayo kithi bokufika njalo ngenzela usongcolile nalo umsamo usongcolile umsamo bangayitsheli labantu ukuthi ngongagqoka imnazaretha uShembe uyajabula ngona kubangcwele bona akasajabulile unyathela kanjani la kulele khona oyihlo omkhulu ungawugqokile umnazaretha ngoba lo muntu wakithi kamhlongo senkonzweni wakithi kamhlongo siyamphelezela uyongcwatsho angisawugqokile umnazaretha mina abantu bakithi nje uma ngihloniphile basebethi kamhlongo ngeke singcwabe ngesabatha songcwaba ngesonto ngiyamthanda lo muntu wakithi akufanele ngithembele entshumayelweni yami engiyenza ngenyama akuthi masimuphelezela lo muntu noma ukuthi ubedakwa kanjani kodwa mina mengimuphelezela angigqoka umnazaretha ngoba ngiye emathuneni obabamkhulu esengabanikelela ngathi namhlanje ngibakhipha esigodini sosizi ngibafake kuphakameni mase ngizothi umfowethu bedakwa angugqoka umnazaretha namhlanje abantu ngenxa yokuhlukana usethi mewongcwaba umfowabo angawugqoka umnazaretha ngifuna ukubuza imuphi lo Shembe othe angagqoka umnazaretha kube kiwe endaweni engcwele engaphezulu kwale esiyenze lapha endlini okuthi umsamo waphela kulele khona obabamkhulu indawo la sithi khona bavukele ezulwini uma siletha ingane yabo uma siletha umalukazane wabo bayavuka abafikile ezulwini bayojabula abahlangabezi bami ngokungena kwami abahlangabezi ubani osethe abahlangabezi angithi mayisenzela umsebenzi ngithi ngimema amanazaretha nawe uzofika usugqokile mase uzodla inyama cha abayigqoki nalapha abayigqoki kodwa shuthi isikole ukuhlukahlukana kwesikole sobunazaretha ngicathi inkinga iyahleke lapho into engiyibuzayo izikole eziningi zobunazaretha into engiyibuzayo yinye le ikole uShembe yena utheni musukuza uma uzofika sizokhuluma indaba kaNkuluNkulu othi uyamazi nawe ufika ngasawugqokile umnazaretha mina musukuza kwami usibuela lapho ke mfundisi kule kade ngisho khona manje ngithi asifuni ukufunda ngoba wena uzothi ngangikhona ekuphakameni bakuphikise ukulungileke bomgcotsho wama akushongo lokho ngoba ke uyamphikisa ukuthi wezwe inkosi ithi ake kuhlola imbhalo lisho njalo neBhayibheli lihlolana imbhalo ake siye incwadini ke manje uthini uShembe siyibhequlule zonke abafundi ukuthi kuya kulezi incwadi ukuthi nakho nje la uShembe uthi babuhlongwane eNewland East uthi mina esabatha ayibenhle kwabangcwele amen ngibone la Thulani Mkhungo uthi mina esabatha emabenhle kwangcwele inkosi nibusise nonke lapha estudio ngazi noma umfundisi Mhlonga nganginika yini inamba yakhe bengifisa ukukhuluma naye ngasese amen ongakuzwa enikushoyo usobala ukuthi akanazi izindlebe Mkhungo inamba sayishiya njalo akwenzeki sibuye siphume singayishiyanga ku Facebook futhi ikhona sikhumbule kuphakameni ngisho ngaya manje uzofika uyithola mhlamba yakho Facebook ayisomniki namba kodwa nje akwenzeki siphume singayishonga ake ngibone la ngenzela ukuthi ngisheshe siqede manje ngoba sothi mase siphuma sigijima lela ngumuntu qale ngavula endaweni erongi
nakho ke ake simuzwe ke umama Mahlambisa lo. Ameni bomhlonishwa esidudu ngiyabingelela ngumuntu akahlambisa. Siyabonga ngayo yonke imiyalelo enisifundisa yona neziyalo ezinhle ezisakhayo thina siyinzalo entsha esingayazi imlando emidala yaseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Bese ngikhonzela laphayana umama wami intombi yakambamba ngithi abe nosuku oluhle, ahambe kahle ayisabatheni. Umndeni wami wonke nje ngithi awube nesabathe elihle. Bese sithi abathali belihle kwabangcwele nani bomhlonishwa nihambe kahle. Jehova onyazi lezulu niphephise. Amen. Hawu amen. Hawu siyabonga. Hawu sifisela isabathe elihle sonke. Hayi nomndeni impela. Hayi uyawathanda amaNazaretha wonke ngoba wafisele wonke akazange akhethe wafisele wonke amaNazaretha nomndeni wakhe siyabonga mama Mahlambisa sibonga kakhulu Melu ska Josefa athi ngibo siqale lapha kusandile Cabashe ukuthula ezulwini ngicela ukubuza uma wabhabhadiswa kumaKristu ungakwazi yini ukubhabhadiswa kabili kumaNazaretha yini mfundisi Bhabhadiswa kumaKristu njengoba kubhabhadiswa nokade kuphethe ikhwama uma ufika kumaKristu angithi ucelwa nje ebusweni kufanele ungene esiswini samanzi uzophinde ubhabhadiswe nalawa akufaka emanzini kodwa phela manje usuke usuthatha isifungo ubhabhadiswa kusho isifungo usuke uthatha isifungo sobuNazaretha kukhona nasencwadini ezibhaliwe ukuthi wephinde ubhabhadiswe usuke usuthatha isifungo sobuNazaretha manje esingafani nezinye inkolo ubuNazaretha enye into la ubhabhadiswa khona enye into la uthatha isifungo awumukela inkolo nazo uthatha isifungo phakathi kwakho noNkulunkulu ubuNazaretha isifungo phakathi komuntu noNkulunkulu noma usukaphi noma uthi awungena emanzini mase ungena ebuNazaretheni sokuyisifungo phakathi komuntu noNkulunkulu akuseyona inkolo nazo Melusi kaJosefa phile emnguni ngiyabingelela bobaba lapho Sambuthi Mhlongo noMwandla cha angayizwa kahle le show baba uMhlongo ngomsamo ngoba if unomsamo kusuke kuno uNkulunkulu bakho lapho ngoba uyabaguqela uphinde ucele kubo kanti umdali ufuna ukuthi ukhonze yena yedwa ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho na nayo ke inkinga angithi leyo msamo sike sayichaza sathi wena uqobo wena akezwile akazwanga uthi yabaguqela ngithi mina uguqa indawo ngoba usiwathi ingcwele ila uthandaza khona kodwa le ndawo ayingcoli noma ungaguqa uyipholishile umuntu owumsamo kakhulu wena ngoba mokuthiwa kungcola umsamo kusuke kuchaza ukuthi abantu bahamba becabeke hayi le ndawo uguqa kuyona lapha abekho khona bala kuwena ngaphakathi uma ngingcole wena bekuthiwa ngingcola umsamo kodwa le ndawo usungangcolile manje akayizwa kahle umfowethu uthi wena mhlamba la angithi umfundisi wenkosi nawe baba Sambuthi uma uyinazaretha wenza izinto ezingcolisayo izona nje lezi esihleze siyalwa ngazo kuthi uyabakhipha ababili abahlele ebungcoleni ngoba wena usuwenza isona usungcolise wena yabo ubakhiphe ezulwini yes ngokubhajadiswa futhi abanye banobufazi omningi ukuthi bayageza inyanga yezulu sajini isho njalo ithi bayakhetha inkosi mhla ungena emanzini bangena kanye bona bacela ukuthi uyabonga nawe yabo ingakho ke ngiyabodlela ukuthi umuntu yena umsamo abakayizwa kahle sisandinda wasimisa sabashiya bephuza kuthi lapha mase sibashile kuthi abamenyeziwe emathuneni bamenyeziwe emathuneni ngenye indlela ngesikhathi ngingena mina kumenyezwa bona emathuneni ungene mina bani nangu bani bese bengena emzini oyingcwele umuzwane ngona mina futhi baphuma umsamo ke ngempela wena mfundisi ngile mzuzwane esele ake ngidlule endabeni emfishane kwekwathi kusegibisila ngomunye unyaka la noma sikukhumbule kuphakameni kodwa ngizama ukucacisa le ndaba yomsamo insizwa lapha iyobika
othingweni ukuthi no ibamba unkosikazi ithola ukuthi unkosikazi uphingile manje iyasiyamxosha awu ifike ibike le ndaba enkosini uThingo angaze emuva ekhaya kwenzekeni ke kodwa isiyoyibeka enkosini cha baba kwenzeke kanje ngase ngiyamxosha yathi ukuthule isikhashana libuka lensizwe la ngaphendula check gcineni lase lithi hayi kulungile uma ungakaze wone wena mxosha lase liqhubeka futhi la iqhubekela nabanye abantu ngala yasukuma yahamba lensizwe yayidokodweni yalala insizwa nje impela yase ithema ilele ebusuku yabona inqwaba yabantu beza kuyona ethwele imthwala abanye inqwaba yabantu bathi awu waze wasenza zibuyiswe zonke izono zethu esathe sithethelelwe zona kuthiwe ngoba wena ukwazi ukuthethelela nathi ke asathethelela zonke izono zethu seziyabuyiswa zibuyiswa sikhishiwe manje ezulwini uyavuka uyayixoxa ke manje le ndaba badlaba wena ubuyaphi enkosini yokhuluma indaba ebekufanele nilungise lapha ekhaya ubuyokwenzani sebeyamtshela uthi manje akasazi naye uzokwenzani le ndaba angiyixoxe ngoba sijwayele ukuthi la sikhuluma indaba yemlando kodwa ngizama ukucacisela laba abangayizwa le ndaba ukuthi wena uqobo umsamo cha bayilalela kabi umsamo ithembele uthini kanti uthini kanti iBhayibheli lethi nina niyithempeli likaNkulunkulu awu wabona kofika manje nawe futhi uyakwazi ukuba yithempeli umsamo uma senonile ethempelini uma senonile ethempelini kuthiwa phumelani ngaphandle niyohlambuluka bese ke kugezwa kodwa abantu abasuke bengcolile obani suke kungcole nina wena qobo angithi uNkulunkulu mokubhubhisa lokhuza iGomora akubhubhanga indawo kwabhubha abantu lapha empuza kona abantu kodwa akushiswanga indawo kwabhubha abantu ngoba abantu ababengcolile ngobani kwakwabantu manje na ke ithempeli wena umsamo wena liyasho iBhayibheli lithi nina niyithempeli likaNkulunkulu anazi yini Korinte obokuqala anazi yini imizimba yini Korinte obokuqala verse 3:16 anazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu uthini lo muntu okhuluma kade fika manje nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na uma umuntu ephiliza ithempeli likaNkulunkulu uNkulunkulu uyakumbhubhisa ngokuba ithempeli likaNkulunkulu ligcwele niyilo ke nina uhlupha isikhathi nje bese ufunda lencwadi uma umuntu ekwazi ukuba ithempeli yini ungayizwa ke le masithi umsamo kwawo wena mawuthiwa ngcola umsamo ngisuke nakho nje nala kuthiwa makwangcolisa ithempeli usuwonile ngoba ukukhulunywa ngomzimba wa sizayiqeda le ndaba inde kakhulu ngezinto zakhona sokufunda ukuze abantu bazi ukuthi abangaloku azalanda umuntu athi uzongihlinela umsamo wami ebe esazonda umfowabo ebe sazonda unini ngeke kulunge uzofaka nomhlobo luni lentelezi kufika amaNazaretha athandaze athi azothandaza ethi ngcola kuhlanzeka umsamo uma inhliziyo zenu ningayigezile yazi usasho njalo mfundisi na baba Sambo inkosi la ngakhuluma isimanga la ithi ayithandazela umuntu ithi yasikhipha lokufa futhi lo muntu waphindwa wagula ukuhamba kwesikhathi yaphinde yamthandazela yasiyakhuluma nokufa sekuthi ukufake mina ngeke ngisahamba kulomuntu wangikhipha eqaleni angiphiki kodwa manje ngiseza ukuhamba ngoba lo muntu uthe uqeda ukumthandazela usungikhiphile mina wabuyela kulesono sakhe manje ke sengihlelike mina kuyena ngiseza ukuphuma mbuzi kusho umoya uthi mbuzi ukuthi wathi muqeda ukumthandazela wenzani emva kwalokho athi manje lokho kuveza ufazi ukuthi umsamo ubani wena umsamo
Johani koncwadi engifana ka Johan khona usayibheka nje John khona 7:39 khona le yaseRoma le ethi akusimina ilokho kungene kumina yabo okungenza ngenze isono esithize beyithi ngizoyivula la ngoba usabheka le incwadi yaseRoma 7 verse uJohani ke la 7 futhi John 7:39 uthi wayekusho lokho ngomoya abaza kumamukela labo abakholwa ngokuba umoya wayengakafiki ngenxa yokuthi hayi ngavula incwadi wrong nayo 7:19 Thabo yeah uthi okuhle engikuthandayo angikwenzi kodwa okubi engingakuthandiyo yikho kanye engikwenzayo uma ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho kodwa isono esihlala kimi yabo futhi umsamo usungcoliswe kulokhu kwamukela wakhe isono yabo bese izinto zakhe athi umuntu izinto zama zingihambeli kahle azikuhambeli kahle ngoba kuhlela isono kuwe asihleli lapha la utheze emsamo khona yabo hayi asithemba ukuthi indlela esikhuluma ngayo mhlawumbe kwekho kube khona ukuthi abantu abakafiki yabo njengoba kadusho Mwandla uthi ulwazi olusha liyathusa umuntu mayezwa into akayizwa kahle kodwa ke kuhamba kambe bese ethi ngani sifunde yonke lencwadi ayifunde yonke singathatha amavesi ithi ke ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi mina ngibona kuthiwa ngifumana ukuthi kufanele ngenze okuhle kodwa manje ngoba khona okubi kumina angikwazi ukwenza okuhle asifunde siqhubeke yeah ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkuluNkulu ngokuba ngokomuntu ongaphakathi yes khona lo muntu ongaphakathi kumina ongenza ngibe umsamo ongenza ngibe yithempeli uhleli kumina akahleli lapha la ngidandaza khona uhleli kumina lo muntu kuthiwani ke mina umuntu wosizi ngubani oyakungikhulula kulomzimba wokufa na lo mzimba wokufa ngoba kumina awuselona ithempeli likaNkuluNkulu usiyithempeli lesono manje umsamo umphike asiqhubeke asiqede yonke angifuni ukuthi hayi bakhethe ivesi makabongwe uNkuluNkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkuluNkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama nazo futhi umthetho kaNkuluNkulu uyawazi kodwa la inyama yakho ibulawa inkanuko inyama yakho isenjani umsamo wakho umuntu inyama kuchaza ukuthi inyama le yakho inyama yakhe lona ethembele isihleli isono sengcolileke yes kukhona ngiphinda kusho lo muntu la angikholwa ukuthi ongezwa ngana King Fiso Smooth sabantwana amen estudio ngiyabingelela kini nonke ngibonga uhlelo lomnandi nesithulela lona ngibonga nokuthi nikhuluma indaba kaShembe nje kuphela lapho estudio nikhuluma indaba kaJehova nichemi nahlangothi angikaze nginizwe nigxeka okwasohlangothini oluthile noma nincoma okuhlangothi oluthile kulokhu kokwehlukana okukhona phakathi kwabantwana bakaBhombela kodwa nifundisa amaqiniso kuphela ngoJehova noShembe nisifundisa ukuthi asikhulekele ubumbano nikhuluma indaba enkulu indaba kaShembe iDlozi elikhulu iqiniso elingephikiswe lelo siyabonga ukuthi siyabonga ukusikhumbuza ngobukhulu buka babamkhulu uBhombela isitimela samamponde kanye nabo bonke abanye oShembe abeza emva kwakhe ngoba nabo banegazi lakhe banguyena uqobo ngoba othuka indodana usuke ethukuyise uqobo yeah ngiyaxolisa kwelula kakhulu imini esabathe mayibenhle kwabangcwele inkosi yomusa inibusise uqedile ukuthuka ubuyele enkonzweni engaleli yasona la sasithi umuntu ingane kaShembe awukwazi umuntu ukihlamvu usukuthuka igatsha muthuka igatsha uthuka isiqu muthuka isiqu uthuka impani nazo siyabonga Xolani Sangweni imini esabathe ibenhle kwabangcwele silalele kuma headset efonini
siseteksini hawo amen hawo ubheke kamlungu ke usangwe na nayimbongi Sibona Keep your number baba. vele sayibongi So iqhuba ngesonto ezayo le ndaba. hayi ngempela Ayifuni ayifuni uphelide ngempela yabona ke mase isho kanje ithi ufanele ukubonga isiyasho lapha yaskip inamba kamfundisi ithi 060 613 1515 060 613 1515 ake ngibheke lapha kunanda FM angibange ngisangena kunanda FM usigwaca mzamo sigwaca buleni uthi mina sabatha ibenhle kwabancele Mr Sambothi nakubaba umfundisi umhlongo nakubandle indlebe ngiyibekile ngila kwamancinza e320 kodwa ekhaya kulendo emaphepheteni kwesenkosi ugwala hawo sigwaca usekhaya wena wala manqoba phiwa ifa impanza imini sabathe mayibenhle kwabancele sizwe samaqadi nqobo hayi UShembe uNkulunkulu walabo basendulo uhlobelene nokugcina kwamasiko thanks mzwenhlanhla mkhize emini sabathe mayibenhle kwabangcwele cela ukubuza ukuthi okhokho bethu babemkhonza kanjani uNkulunkulu indumiso eyavele enyandeni uShembe uNkulunkulu wokhokho bethu sheshash rich amen baba imdletshe uthi amen inkosi yomusa inibusise sibonge lapha kuKenon Mncango Kenon say Sonkinopho Sonkinopho wethu hayi sibonge kuyena sesiphuma sesihamba manje yabona masubona uSonkinopho studio kusuke sekonakele inkosi mayivumile ngesabathe ezayo sibe sindawonye futhi vele uyafona. hawo umandla usavalelisanga isabathe libusekile kubalaleli bonke benanda FM